nyuma y'uko umutwe wa M23 wigaruriye icyicaro cya teritwari ya Masisi ndetse n'agace ka Ngungu byari byarabaye indiri ya FDLR n'indi mitwe yo kamwe n'ingengabitekerezo ya jenoside, abasesenguzi baravuga ko ubu ari ubutumwa bukomeye kuri leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse no ku bihugu n'imiryango mpuzamahanga bibakingira ikibaba. Reka tubibaze Jean Pierre Kagabo yafatanyije na Patrick Muranga. Nta gushidikanya kurimo ubu santere ya Masisi mu maboko y'umutwe wa 23 kuri bamwe muri abarwanyi aho niho baboneye izuba banywa amata y'inka zarishe ku dusozi duteye amabengeza. Abandi bahumvaga mu mateka uko bavukiye mu nkambi z'impunzi aho barirwa mu 100 bamaze imyaka igera kuri 30. Nimba mutima zikomeye kubagize umutwe wa 23 nyuma yo kwigarurira hari icyicaro cya teritwari ya Masisi, imwe muri 3 zigize Kivu y'Amajyaruguru. Masisi kigera mu maboko ya 23, umwe mu bihugu bikomeye n'imiryango mpuzamahanga byafashwe n'ikizungera. Amatangazo aracicikana basaba mu 23 kuhava. Nyamara bose bari bararuciye bararumira mu FDLR n'indi mitwe y'abarwanyi ukamwe n'ingengabitekerezo jenoside yayogozaga aka gace. Baricaga, bagatwika, bagacuza abantu ibyabo. Kuri Maître Gasominari Jean Baptiste, umwe mu basesengura ibera mu burasirazuba bwa Kongo, ngo iki ni ikimenyetso cy'uburyarya mpuzamahanga no gukingira ikibaba FDLR yashinzwe n'abasize bahekuye u Rwanda. Umutwe wa FDLR nk'uko mubizi ubeshejwe muri Kongo, muri kiriya gihugu n'umuryango mpuzamahanga. Habayeho ibyakozwe byinshi kugira ngo uwo mutwe urandurwe, ariko wakomeje kugenda uhagarwaho bawuhagararaho abo bakomeye bo kwisi barimo ndetse nabo bakora ayo matangazo, harimo umuryango w'ibihugu by'ubumwe bw'Uburayi, harimo ndetse n'ibihugu by'ibihangange nka Amerika. Rero urabyumva ko umutwe wa FDLR iyo watsinzwe n'abawushyigikiye baba batsinzwe, niyo mpamvu badashobora kunezerwa. M23 ifashe Masisi mu gihe ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nabo bafatanyije barimo ingabo z'u Burundi bakubita agatoki ku kandi bifuza kuyambura agace ka Rubaya karimo kimwe mu birombe bikomeye bya koruta ku isi. Maisha Patrick, umunyamakuru umaze igihe akurikirana iby'intambara, avuga ko ifatwa rya Masisi ari igihombo gikomeye kuri FDLR n'ibihugu by'amahanga byakoreshaga inzira basahura amabuye y'agaciro, dore ko ari naho hari umuhanda werekeza mu gace ka Warikare naho gakungahaye ku mabuye y'agaciro. Byagiye bigaragara kenshi ko bamwe mu bakozi b'iyi miryango bakora ubucuruzi bw'amabuye y'agaciro, nk'urugero rwigeze kubaho nka Monisco yigeze kunyura muri uriya muhanda, igifaru cyabo kiguye, imari zirameneka. Iyo tuvuze imari tuba tuvuga ari amabuye y'agaciro, harimo zahabu, harimo izi za manganese n'andi mabuye. Iyo uganiriye n'abasesenguzi urushaho gucengerwa neza n'indi mpamvu izamura urusaku ku ruhando mpuzamahanga mu gihe abagize mu 23 babohoye Masisi ubutaka bw'abakurambere babo. Umwanditsi Gatete Nyiringabo Ruhumuriza agaragaza ko gutakaza Masisi kuri leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'abambari bayo bibambura ubushobozi bwo bwose bwo guhizina ribi umutwe wa 23 nk'uko bamaze igihe babigenza. Iyo ibyo bibaye rero, iyo abantu umutwe warangije gufata ahantu wahagera ugasanga amashuri arafunguye, amasoko araremye, amavuriro aravura, insengero zirasenga, ntabwo ubu kibise inyeshyamba, ntabwo ubu kibise umutwe w'iterabwoba. Ibyo nibyo bituma amahanga se rero biba biburijemo wa mugambi w'amahanga n'itangazamakuru mpuzamahanga byo kubita inyeshyamba zitwaje intwaro cyangwa umutwe w'iterabwoba. Ntabwo ari mu rugo gusa, ahubwo Masisi ndetse na Ngungu ni hamwe mu 23 ifite amaboko, kandi ku bijyanye n'urugamba hakaba ahantu heza hayifasha mu bikorwa bya gisirikare, haba mu kwigarura utundi duce no gukumira ibitero by'abanzi bayo. Umunyamakuru Maisha Patrick avuga ko cyari kimwe mu bigaragaza igihombo cy'ingabo za Kongo n'abambari bazo barimo FDLR, abiyise Wazalendo n'ingabo z'u Burundi. Kuba baravuye ari muri Masisi bakerukanswa n'umutwe wa M23 ni imbaraga leta yabuze, akaba ari ikintu cyafashije mu 23 kwirinda ibitero bya hato na hato. Kugeza ya magingo leta ya Kongo ari nangiye itera utwatsi ibiganiro bitaziguye byayihuza n'umutwe wa 23 wayibijije icyuye. Abasesenguzi bavuga ko igihe cyo kizagenda ikigomba gukorwa kuri ingingo. Mpamvu rega M23 itsinda urugamba n'ukubera iki abantu bajya byibaza. N'abana barwanira iwabo aho bavukiye, aho bakuriye, bavuga ururimi rumwe, bose bavuga ikinyarwanda. N'abaturage baho bakavuga ikinyarwanda. N'utwo dusozi n'ikimenyimenyi twitwa amazina y'ikinyarwanda. Nabyo ni insinzi ikomeye kubona bongeye kuhagaruka, ndetse bagaharanira yuko banahaguma
ni nayo mpamvu tuvuga tuti n'abo bantu bakora amatangazo bavuga ngo bagomba kuhava, icyo bajya bibagirwa nuko bavuga ngo bagomba kuhava ariko ntibavuga aho bagomba kujya, kuko abantu bari iwabo wakora itangazo ubone bahave bajye he. Ikibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo gifite umuzi mu mateka y'ubukoloni n'ibisigisigi byabwo. Byahumiye ku mirari mu 1994 ubuyobozi bw'iki gihugu bwakiraga abasirikare batsinzwe bahombokeyo bivanze n'ibihumbi by'abaturage. Haravuga ko ibisubizo by'amarenza munsi bidashobora gukemura iki kibazo, ahubwo bakagaragaza aho gusesengura umuzi wacyo aribyo bitanga igisubizo kirambye nubwo byaba ari nk'umutusharira kuri bamwe. Jean Pierre Kagabo, i Kigali. 15 ya mwezi wa kwanza, si ndio hivyo? Ndio. Na tuko pamoja na nyinyi hapa Mungu. Jambo la kwanza ambalo viongozi wa chama wamenielezea niwaelezee, pole kwenu. Ngazi za juu sana zote zimesema hakikisha unaambia raia wa Ngungu eti poleni. Wamesikia mateso yenu ambao umeyapitia hizi siku mbili. Wameyasikia. Unajua chama cha M23 tuko kwa ceasefire unilateral. Sisi tulisimamisha vita kwa sababu tunahitaji nini?